assalamu aleykum. Information international hande ko le 30 novembre 2024 en aray ɗo e kumpiti ɗiɗi ɗe humpitaten ɓaawo mayde o wiyeteɗo Hassan Nasrallah jaka ko agent secret wondunoɗo e makko, agent secret Israël wondunoɗo e makko duuɓi ko on jaka ɗaɓɓi feere fewjanimo fi yo humpitu wa Israël, fi yo humpitu arme Israël ɓen haalnaɓe ko honto ɓe woni wadde réunion ko hondituma ko hombo ko façon honɗum e bombure ɓe wawata lansude ɗon ha ɓe wawa warude wonɓe ton ɓen fof ko ɓurɗo e ɓattade noon Hassan Nasrallah. Haɗa en attora e kumpital hedde ton e Guinée. Hiɗon andi IFDG préfecture de Pita tumbontirno hanki ko 16 IFDG horeɓe wonɓe ɓen ko IFDG wonɓe ton e Pita ɓen ɓe noddutuno section ji ɗin fof. Ɗon andi Pita ton hino mari plus de 15 section wonɗi Pita ɓen ɗon fof soutenirayde IFDG fino sellu laamoro ko 15 section woni ton. Haray section ji ɗin arayɓe tumbonino fi organisugol fi contredisugol o mouvement wonɗo immade ɓe innawo ko mouvement soutenir Mamadi Doumbouya. Haray section ji ɗiɗi miɗon andi Sangareya hino mari section ji ɗiɗi e Lemmiro ɓen noon kadi no mari section ji ɗiɗi. So yeehi toon ko wiyete Kuye ɓen noon kadi no mari section ji ɗiɗi. Haray sa yeehi toon kadi e Dongol Tuuma ɓen noon kadi no mari section e Ninglande ɓen noon kadi no mari section e Timbi Tunni ɓen noon kadi no mari section e Timbi Madina ɓen noon kadi no mari section e Sintali ɓen noon kadi no mari section e Bantingel ɓen noon kadi no mari section e Ɓuriwal Tappe ɓen noon kadi no mari section e Maasi ɓen noon kadi no mari section e Gongore ɓen noon kadi no mari section. Ɗum noon fof sa hawtidiri wonay 13 section iwɗi ko sous préfecture ji. Sa hotiti ko commune de urbain haray hiɓe mari toon 2 section joni noon 13 plus 2 haray woni 15 section. Ɓeɗo fof ko immiɓe wallitagol IFDG finoɓe folira fi alindagol ɓe immiɓe wi ko mouvement de soutenir Mamadi Doumbouya. Ɓe yewtinoto yewtereji kelɗuɗi ɓe holliti ɗin section ji ɗin fof mo kala si hooti ka mu'um yo waɗu campagne hoore mum fi yo alindo o mouvement immiɗo ɗo fi wallitagol Mamadi Doumbouya ha o wonta ko laamu. Hiɗen andi ko faalaɗen joni Guinée ko faala kono aduna on fof wona laamorede noon. Hara wona militaire jo wona mo andana fi laamu fi coopération andana ko honno leydi yewtidata andana fi honno économie yarata harana on ɗo laamoto en fino ko men yara yeeso. Ɗon andi ko men ko pays risuɗo jaman e kanŋe e bossik e piiji ɗin fof kala ko risinta pays hino ton kono ko honɗum woni probléme on ko fi en ala lamɓe ɓe andanta hoorema hiɓe jangi fino ɗum ɗon exploitirte hiɓe jangani no ɗum ɗon exploitirte ko ɓe andanta hoorema kono goɗɗo warirte ko ɗum waɗi ko ɗum ɗo wonɗen heɓude sugono wonɗen heɓirde ɗo ni lamɓe warayɓe ko ɗum ɓe jangi sen heeɓiɗo no lamɓe ɓe andanta hoorema ko ɓe jangi ko économie développement ɓen noon kadi automatiquement pays men on développay yaara yeeso. Haray ɗin session ji ɗon fof noon ko commune de urban session on Pita on noon ko session Pita miside goɗɗo o woni e session wonɗo on Guémé ko ɗin noon ɗiɗi hawtodirta e ɗi section ji ko sous préfecture ji to haray wona 15 section ɓe nodditi mo kala si hooti yo noddutu musidɓe mum ɓen ɓe wona soutenir fi ɓeydangol IFDG doole sabu ko jangamɓe fi no leydi yarata yeeso ɓen ko ɓen ɗon si wonani e yeeso ko on tuma no yiyeten hoore men e telensengo développement Guinée on si wona ɗum haray en heddoto tun e dogugol ɓeeɗa ko ɓe jangi on hiɓe waɗante en ɗum ɗon joni kadi ko hatta suɓoɗen ɓe andanta hoorema ɓeɗo kadi koɓe jangi ko fino développement yaara ha wawi développude ɓeeɗa koɓe jangi kono goɗɗo warirte ko ɗum waɗi sayande goɗɗo jooɗi wo ɓe waray joni noon ɓeeɗa heɓe jangi fino leydi yara yeeso ɓen noon kadi sayande ɓe jooɗi wo yaray yeeso seeɗa. Haray se yiltet kon ton guerre wonɗo hakkude on Israël e Liban e Palestine hay Iran hino tawa hiɗon andi ɓawde Hassan Nasrallah warede ɓe remplaci o wiyeteɗo Hassan Safayuddin ko on ɗo remplace Hassan Nasrallah. Haray hiɗon andi noon ko hombo waɗi trahise ko hombo janfi o wiyeteɗo Hassan Nasrallah ko wiyeteɗo Hussein Bassa ko on ɗon janfi Hassan Nasrallah hiɓe wondi toon duuɓi jaka on ko agent secret Israël e nder Hezbollah ko kanko ɓurno ɓattade himo tawa e ɓurɓe ɓattade Hassan Nasrallah ɓen ɓawde Hassan Nasrallah warede ko on tuma o dogi o yeehi Israël ɗum ɗon kanko himo tawa e ɓurɓe jogitade programme groupe Hezbollah ɓen imo jogiti fiyakeji bus hiɗon andi ko ɗum ɓe wiyata bonɗo moƴƴare o wiyeteɗo Hussein Basi ɗo ko kanko tawano e ɓurɓe ɓattade o wiyeteɗo Hassan Nasrallah himo tawa e ɓurɓe ɓattade kanko kadi jogitino programme ji buyi e nder groupe Hezbollah on telensengo réseau appel noddannoto ma e telensengo financement fop ko kanko jogiti organisation kala ko natta e yalta ɗum noon fof kanko jogiti noon
ɓano yeehi ha oɗa warama hiɗon andi si tawi chef jo warama e nder groupe il faut ɗaɓɓitinire ko hombo addi probléme on chef on daɗali awa ko hombo non woni daɗata surtout wonɓe nder ton ɓe ko ɗon noon ɓaye ha ɓe tawi si enquête waɗama o yaltata e bara on o tawi yo yal o dogi ɓanon ɓe immi ɓe yeehi ha ko suudu makko ɓe bonni suudu ndum ɓe naati nder ton koɓe tawi himo acci ton ko 7 millions de dollars ɓe tawi himo acci ton ɓe tawi o naɓori plus de 5 millions de dollars kanko joguino programme groupe Hezbollah on fof o naɓori 5 millions de dollars o acci ton 7 millions de dollars document ji kadi ko honno programme Hezbollah woniri ko ɓe wallini fof o naɓori kono ɗon andi ko ɗum waɗi groupe ɓe ƴettata programme fof ɓe jonna goto il faut ɓe ƴetta ɓe jonna oɗa seeɗa ɓe jonna oɗa seeɗa ɓe jonna oɗa seeɗa ɓe jonna oɗa seeɗa aray ko ɗum ɗon ɓurti nafude ko ɗum ɗon ɓurta arrange Hezbollah so tawi noon ko kanko joguitino piiji ɗin fof e hoore même temps kadi ko kanko woni agent secret Israël on haɗay ɗon kadi haɗay hino hawni hino hulɓini watta ɓe elminɓe par ce que ɗon andi oyatuma Benjamin Netanyahu ko yahuno ko Assemblée générale Nations Unies ko déclarno to wondema ɓe wiyeteɗe Hezbollah heɓe du'a disparude ko hoore leydi ɓe du'aka yi'itede par ce que koɓe terroriste kamɓe e Iran ko kamɓe moɓodiri fi addangol Israël probléme famina koko dina ɓe woni ɓarade te alors que kamɓe hiɓe andi Arabie Saoudi e maɓɓe hiɓe humpodiri hiɓe naɓidi ɓe woni hunde wotere haray noon heeɓi duuɓi 30 wi on Israël e Hassan Nasrallah groupe Hezbollah hiɓe ukkodiri ɓe wawanale mo hay e fus par ce que réunion ji maɓɓe ɗin fof ko souterrain ɓe waɗata hiɗon andi ɗum ɗo wawata yarde ni tum ɓaytuma ko ɓe wanno ɗo exploitation koye bipperu hoy hiɓe sikkude woday e chef ɓe nder ton heɓoriɓe e on exploitation ɗon ɗa noon bipperoy koye explosé ke ɓe daari ɓe tawi chef ji janɗin fof hay e goto ala gollirde koye jaka par ce que plus de 3000 personnes heɓno blessure e mum woɓɓe maayi ko ɗum wanno ha Angleterre ɓe déclare no ɓe yenni ɗum ɗo hiɓe condamné ɗum ɗo wata Israël gollitir ɗum ɗo haray information ji men nin ko ɗo wonɗen hande ɗi ha si ɓuuri ɗo seeɗa kadi